pana le nna Benson Puthego makoro ditibule hela ka go leba ditlhogo maloko a kereke ya ZCC ya St Agnes le bakwena ka kakaretso ba kgothaditswe go ikokotlela ka tumelo le go baya tsotlhe mo go Ramasedi baemedi ba lefatshe la Botswana kwa mafatsheng a sele ba phaketse ba etetse Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa ofising ya gagwe mo go tsa metshameko Maknawa le Chelsea Chakanyuka ba iponetse phata mo legatong le le latelang la kgaisano ya ITF Under 18 J30 e tsweletseng mono tropo kgolo Gaborone wetso ya ranolang ka puo ya diatakene Patricia Chobonyane me ga re tsena mo dikganyeng baemedi ba lefatshe la Botswana kwa mafatsheng a sele ba phaketse ba etetse Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa ofising ya gagwe baemedi bao ba monogae go tsena phuthego ya ngwaga le ngwaga ya baemedi ba mafatshe ya Heads of Mission Conference e simologileng mosong ono mono Gaborone fa bua mo bothokong jwa leeto la baemedi bao ba mafatshe a sele mokwaledi mogolo wa ga Tautona mme Emma Peletletse o kaile botlhokwa jwa phuthego e ga mmogo le seabe sa baemedi bao mo go nonoseng kemedi ya lefatshe leno kwa mafatsheng a sele le tlhabologo ya lone o tshidile o nkabetse ka pego malatsi a latelang ke a botlhokwa hela thata mo baemeding ba lefatshe leno le thomo e ba e beilweng pele ya go nonotsha le go lomaganya maitlamo a dithabololo le tirisano ya Botswana le mafatshe a mangwe baemedi ba tana le sebaka sa go sekaseka le go tsaya mothala tiro ya diofisi tse ba di okametseng le go tsweledisa pele maitlamo a thabololo ya lefatshe. Our foreign policy is pretty much influenced by our domestic policy. Jaanong kana ke bone batho ba re ba romileng ko ntle gore be gore tsaela malebela ko bathong ba bangwe kana ko mahatsheng a mangwe gore go diragala eng so that they bring it home gore ba tla ba kgone gore ba re tlhabololle re le Batswana ka gore mo malatsing ano ga re ka ke ra kgona go tshela re lahatse re tswalletse re nna hela mo gae ga re ba tswa bone be gore lebela gore mahatsa a mangwe a dira yang a tlhabologa jang ke eng se re ka se tsayang ko mahatsheng a mangwe ga Tautona a tsamaya ka tsamaya jana ya bo ile ga gongwe le taletso e tla ka bone gape diofisi tsa bone gore ba re le hatsela gore le na le di-opportunity tse e leng gore re le Batswana re ka kgona gore re a mo go tsone so be go raya gore ba re lomaganya le lehatshe leo kana ba re lomaganya le mogwebi yo go bona gore dilo tseo tsotlhe re a di tisa mo Botswana baemedi ba mahatshe a Botswana kwa mahatsheng a sele ba ipeile pele maitlamo magolo a go direla lehatshe le go atolosa mosepele wa thabologo ya one ba inaakantse segolo bogolo le maitlamo a dithabololo. Because as your envoys, it is you, our principal, who gives us the go-ahead, of course, through the Honourable Minister and our acting PS. We have been preparing together with the headquarters, our acting PS, and a team here. Ra tlhabologa ka re tiko godimo ke tsaya ke re mo le mo wa le mo ga bile wa bona mme ga re ba nne ba ta mo gae ba ta go gore meme le Batswana gore ba utlwe gore bone Batswana ba re ba eletsa eng tota gore re ha ba tswa ba ya kwa gore ba palla e ba itse gore nya mme Batswana bone ba ka ntse jang ba re so ba ta ba le mong go ta go bona le tsone di projects kana mo se go ba te go te the fruits of your labor ke ya ka ba tisa di projects le ba go bia re ba tsamaisa le tsone gore le bona ba none mongwa wa gore tota se ba se dirang kwa gore sena le maduo ba tla ba go bo stress ba go bo lubu ke di khantse e leng gore re tsaela gore ba ta ba ipona tota ba le mo teng gore nya mme re tisitse ba go ibe ba tlhwatlhwa mo Botswana so ra ba re toetsa gore ba nne ba dire yalo. Phuthego ya monongwaga ya baemedi ba mahatshe a sele a itebagantse le go gatela seabe sa tomagano le mahatshe go ka goga maitlamo a lehatshe a go nna le tshololo e kwa godimo e akaretsang bothe ebile e ikaegile ka dikitso. O tshidile o nkabetse Botswana Television Gaborone. Tona wa lephata la mafatshe a sele Dr. Dikgang o kgothaditse baemedi ba lefatshe leno kwa mafatsheng a mangwe go tswelela ba rekisa lefatshe leno kwa ntle mmogo le gona go ngoka babeeletsi mono gae o buile se kwa pulong semmuso ya phuthego ya baemedi bao mono Gaborone ka moso gompieno phuthego e ke sebaka se se maleba gore baeteledipele ba sekeseke motlhala ba tsotlhe tse ba setseng ba di fitlheletse le gona go arogana maele le konkuru go itepatepanya le go nosetsa mananeo a lefatshe leno a ditlhabololo ke letleletswe somola kae ka pego
Phutego e ke sebaka se se maleba gore baeteledipele ba sekaseke mothala wa tsotlhe tse ba setseng ba di fitlheletse le go arogana maele a mašwa a go itepatepanya le go nosetsa mananeo a lefatshe a ditlhabololo. Mme re ka lefatshe le tswelela ka go fetoga le go gokagana, baemedi ba go kailwe go le botlhokwa gore ba nne le tebelopele ya go dirisa bokgoni jwa bone le ditsompelo tsotlhe tsa ba di fileng go baya lefatshe leno mo maemong a kgatlhisang a go phadisanya le mafatshe a mangwe. Your role as representatives of Botswana on the global stage is crucial in promoting our nation's interests. Tiro ya lona le baemedi ba Botswana ko mafatsheng a mangwe ke go rekisa lefatshe leno ko mafatsheng ao le go ngoka babeeletsi, mme ebile le tlhomamisa gore le aga tshwaragano mo mogameng wa kgwebo ke ka boineelo jwa lona le tiriso ya bokgoni jwa lona mo go ka thusang lefatshe go fitlhelela maitlamo a lone. Especially as we chart our way to becoming a high-income country by the year 2036. Your efforts and commitment to enhance Botswana's engagement with institutions and authorities in your duty stations. Dipuisanyo tsa lona le bana le seabe botlhe ba ba maleba kwa le leng teng go botlhokwa mo go thuseng lefatshe leno go nna mo maemong a rileng a go phadisanya le mafatshe a mangwe. Tautona o gateletse bokao jo ka fa ntseng a dira botsalano ka teng le mafatshe a mangwe. Countries with whom Botswana continues to enjoy cordial bilateral relations. Baemedi ba Botswana ko mafatsheng a sele ba supile ba lemoga seabe se ba tshwanetseng ba nna naso go thusa mo maitlamong a lefatshe a go nna la itsholelo e ikaegileng ka dikitso, ba dira seo ka go aga botsalano jwa kgwebo le mafatshe a mangwe. Our expectation as envoys during this conference is to confer on the opportunities that we see in our countries and organizations of accreditation, as well as on the ways and means. Re tsile go dirisa sebaka se go bona se re ka se tsisang go thusa Motswana mongwe le mongwe se se tshwanetse sa gatelela botlhokwa jwa go akaretsa botlhe le go dira botsalano jwa kgwebo. In Botswana's quest to be a diversified, knowledge-based and export-led economy, establishing meaningful global partnerships is essential. Phutego e wela kgwedi eno e le 10 ka jalo baemedi ba lefatshe leno ko mafatsheng a sele ba rotloediwa go dirisa ditsompelo tsa ba di filweng ka botlhale go fitlhelela go le gontsi ka tsone go sa kgathalesege dikgwetlho. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Re ka gotwe bana ba motho ba tshwarana ka moja wa ko bofifing. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kgothaleditse maloko a kereke ya ZCC ya St. Agnes le bakwena ka kakaretso go ikokotlela jalo ka tumelo le go baya tsotlhe mo go Ramasedi. Tautona Masisi o buile se mosong ono jaaka na ile go gomotsa ba kereke ya ZCC le ba malapa a bao ba ba amilweng ke kotsi ya bese e gapile matshelo a batho ba le 45 kwa Limpopo kwa Afrika Borwa ka malatsi a Paseka a sa tswang go wela. Pego ka botlalo ka Lucky Tote. Fa e le serusa kotsi e se wela lefatshe ka malatsi a papolo ya morena, Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kopile setšhaba go tshwaragana ka thapelo go gomotsa ba ba latlhegetsweng. Tautona o tlhalositse fa kotsi ya phuthego ya kereke ya ZCC e le ngomolampelo fela thata ebile ya ntlha ya mohuta o go diragalela lefatshe leno. Mo mosong ono jaaka a ne a gomotsa ba malapa a tlhokofeletsweng le maloko a kereke ya ZCC, o ne a patilwe ke bagolane ba puso ba ba neng ba akaretsa Mapodisi, moemedi wa lefatshe leno kwa Afrika Borwa le mapalamente a mabedi a Molepolle South le North. Le itshegetseng batho ba modimo go tlhoko go bokete. Mine ke re ke tla go motsa mo lepolole mo kerekeng ka ya ka go boletswe morahi yo wa gaetso o tswa malapeng a harologaneng a mantsi. Me re bone mo re skeng re go bone mo Botswana ga ise go tsamaye go ne le kotsi e ntseng jaana, ga ise go tsamaye go ne le kotsi e botlhoko jaana e le ko hatshing le sele. Bangwe ba baruti ba kereke eo ba re ba leboga ke monokeng ya puso ya ga Tautona Masisi mo serung se se ba gwetseng. Go ga bile tota ke leboga le mamonageng ka ga nna e mekate go ngwana so hale re ke re sa khona go bana ba shika gore no go supala e ka re bantse ba re we are under investigations. Me at the end of the day ya re nya me kana batho ba ke bona ba ka le thusang gore yo e leng ene o ke mang e re le tlhotlhomise le ditso gore le batla bo mang
mme ka jalo ba re letlelela gore re go bona baswi ra kgona go ba bona mme tiro ya tswelela ko pele. Mo go tse dingwe Taotona o ne a kopa Batswana go tshwaragana ka dithapelo mo dinakong tseno tse di thata. Na le baemedi ba mahatshe a mangwe bao mo Botswana ra amogetse melaetsa e se kana ka sepele gore e supa ke monokeng le kgomotso ba nthumile gore e le baeteledipele ba mahatshe ao ke tle gore ba lla le rona go motsegang go bakilwe keng ke botsalano ba rona le bone go dirisanya sentle. Mme ebile re itumelela thata gore o tlhalosa gore o ta bontso o re menokeng go a go tsena ko bokhutong jwa tiro. Rona sa rona jaaka re setse re ne ra nna ra gakololana ke go leta ka bobelotelele gore sepehela se se dirwang se wele re boloke batsadi ba rona. Batswana ba kgotleditswe go tswelela ba tshwara merapelo go fitela dithothomiso tsa basepodisi di kwela kwa Aforika Borwa. Lakitoteng PTV News Molepolole. Me go supa ke monokeng Taotona wa lefatshe la Zambia Re Hakainde Hichilema o rometse molaetsa wa matshidiso kwa go Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi le tšhaba ya lefatshe leno mabapi le kotsi ya bese e gapile matshelo a batho ba le 45 jalo gone kwa Aforika Borwa. Taotona Hichilema a re le bone hela jalo ele batho ba Zambia ba amilwe ke tiragalo e mme ba tla tswelela ka go gomotsa le go baya mo dithapelong ba malapa a megileng. Molaetsa o wa re baeletsa mosetsanyana yo e leng ene fela a falotseng mo kotsing e pholo mo nakong e khutshwane. Ha re tswelela le kgannye ba malapa a wetsweng ke seru ga mmogo le morafe wa Bakwena ka kakaretso ba kopilwe go kokobela maikutlo le go gomotsega mo nakong eno e thata ka jana tsotlhe di laolwa ke Modimo. Mafoko ao a kgomotso a na tswa jalo mo dibuing ka go farologana maabane gone kwa Molepolole kwa tirelong ya merapelo ya dikereke ya go gopola bao ba latlhegetsweng ke matshelo mo kotsing e ya tsela e diragatseng mo bekeng e fitileng kwa hatseng la Aforika Borwa. Jessica Pilane ka dintlha. Bophelo ke leeto ebile le ba fiti mo lefatsheng go na le mo re yang gona mme re tshwanetse re ka nako tsotlhe ga re tsaya leeto leo e bane re itukiseditse re le itukiseditse go diregile tlhato ya Modimo ga go legalang gore re ba fiti mo lefatsheng wena o feta o le ga kae ka gore lentswe la Modimo la re go letlhogonono ba se bone ba setse mo moreneng ba le leeto la go ya moreneng ka gore ya re ba tla bona tapologo matsapeng a bona. Mathata a mangwe ba ratiwa ga a kgonwe ke motho ke ona moapedi ba ratiwa a se fela a na le mantswe a rembetang pelo ba morena le mosiele sebaka o tla tseba go fetola tsotlhe molemong wa rona go ne ke mokaemedi ya renang ya tsebang tsotlhe tse re di tlhokang rona re le batho go na le moo re helelang gone. A ke mafoko a kgomotso go tswa mo baruting ba dikereke ka go farologana jaaka ba phuthegile go tla go gomotsa morafe o wa Bakwena tebang le seemo se se botlhoko se sa tswang go aparela motswa mo Molepolole le lefatshe la Botswana ka bophara go latlhegelwa ke matshelo a le 45 mo kotsing ya tsela ke tatlhegelo e kgolo mo setšhabeng ka jaana tirafalo eo e garotse Batswana dipelo. Merapelo e ga e ame batho ba Molepolole hela ga e ame Bakwena hela e ama Motswana mongwe le mongwe go le gongwe kwa leng teng gone gompieno yana ke sa tswa go amogela megala e tswang ko kanye ya ba e leng gore ba eletsa go tla gore kgomotsa mme ba gololesegile go dira yalo ka jalo re kopa Modimo o re eme nokeng Modimo o re tshegetse go itlheleleng tiro e re e wetsang ke se re se kopang pele ga Modimo. Tirelo e ne ya akaretsa gape go rapelela ba malapa a phirimeletsweng ga mmogo le go rapelela botsogo jwa motse wa Molepolole. Go tlhalosia fa merapelo e tla tswelela ka go tshegetsa go fitlhelela mebele ya bao ba tlhokafetseng e goroga monogae go tla go bolokwa. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Mewa ya bona e bona kgomotso le kamogelo le pholo di sale le bao ba ba megileng
mme ga re tswelela le dikgang tsa rona banka ya Stanbic e boletse fa e itamile go ntsha sephatlo sa sedikadike 500,000 pula ngwaga le ngwaga go ema nokeng mohama wa moepo go lebaganwe segolobogolo le thekiso ya dithoto mo mohameng o. Banka e beile monwana tumalano le lekgotla la mohama wa moepo wa Botswana Chamber of Mines. Go bolelwa fa tumalano e tla thusa go tlhama ditiro le gona go kabakanya itsholelo. Theri Makgweng wa bega. E re ka lefatshe leno le ikaelela go nna la itsholelo e kwa godimo jaaka tebelopele ya lone ya ngwaga wa 2036 e kaya mehama e farologanyeng ya itsholelo e dira mo e ka go kgonang go nna le seabe mo go godiseng itsholelo. Banka ya Stanbic ga ya salela kwa morago ka jana e ikgolagantse le lekgotla la mohama wa moepo go leka go fa Batswana sebaka sa go tsaya karolo mo mohameng o. The mining sector, it's key to this economy. It's serving as a cornerstone of... Mohama wa moepo o botlhokwa thata mo itsholelong ya lefatshe leno ke one konokono mo go thameng ditiro le mo go tiseng letseno mo lefatsheng leno ka jalo re lemoga botlhokwa jwa one ke ka mo re itamang go ema nokeng mohama o. Ka tumalano e re gatelela maitamo a rona mo go godiseng itsholelo. To our social, economic, and environmental strategic agenda, with particular focus on advancing economic pillar. Dintlha tsa tumalano di ne tsa nankolwa mme di supa maikaelelo a tumalano e. Stanbic Bank will provide financial resources in form of grants up to a total of 500,000 per annum. Banka ya Stanbic e tla thusa ka madi a kana ka 500,000 pula ka ngwaga mme madi ao re tla fa dikgwebo tse di tabong di thopilwe ke lekgotla la Botswana Chamber of Mines le banka e tse di tla dirang dithoto. Together with the bank as potential manufacturers with confirmed off-takers. Go toga ka ngwaga wa 2008 lekgotla la Botswana Chamber of Mines le ne la simolla go rotloetsa beng gae go tsaya karolo mo mohameng wa moepo ka go ba fa sebaka sa go rekisetsa meepo dithoto tse di tlhokegang mo meepong. The government acknowledged that as the mining industry we pay our taxes, we pay our royalties, but how else can we help to take this economy further into the future? Grow that particular economy. Puso e a lemoga gore re le ba mohama wa moepo re duela lekgetho le tse dingwe mme re ne ra bata tsela e nngwe ya go godisa itsholelo mme ra bona gore re letelele Batswana go rekisetsa meepo dithoto. And we've been doing that since 2008, encouraging and making plans to ensure that our citizens participate in the mining industry. Go bolelwa fa dibanka go ralala lefatshe leno di saenne tumalano ya mofuta o le lekgotla la meepo la Botswana Chamber of Mines sengwe se go bolelwang se tla thusa go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Theri Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Fa re tsena mo metseletseleng ya kobamo ka nako ya Paseka mo thusa mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente Repono Maatlodi o kopile ba kereke ya Canolius Apostolic go rapelela banana mo lefatsheng leno ba ba mega mo tirisong ya ditagi mmogo le botlhokatsebe mme ebile di tsweletse tsotlhetse ka go ba tlhakatlhakentsha matshelo a bone. Re Maatlodi buile seo kwa tirelong ya kereke ya Canolius Apostolic kwa Phalapse. Lafmo Mario Onaleko. Tiriso ya ditagi ke nngwe ya tse di tshwentseng puso batsadi mo malapeng ga mmogo le mo dikolong tota. Dikereke ke nngwe ya tse go beilweng thata mo go tsone go lwantsha tiriso ya ditagi bogolo jang mo bananeng. Mo Phalapse kereke ya Canolius Apostolic e ne tshwere tirelo ya kereke kwa ba neng ba rotloetswa thata go rapelela seemo sa tiriso ya ditagi mo motseng o e tsweletseng ka go thakathakanya matshelo a banana. Le gore banana bale hatsele ba dira 60% ka mantsama ke bone bembale hatsele ka ba bantsi gore he ta me ba thokara gore ba rapele ba thase banana ba we manja gore re ka be re tumela re le ba pere di pura tsa mowa ba thasetswe bana ba rona ba thasetswe ke batho ba ba rekisetsa ditagi.
baeteledipele ba kereke ba akaretsa baruti ba ne ba ntsha dikgakololo tse di harologanyeng di lebanye maloko a kereke gore tšhaba ya kgobokana ka ya kgobokane jaana ba bolelelwe gore le tshele sentle mo lehatsheng le la rona puso e batla go bona mo le mo le mo lehatshe le letsa go bona mo le mo le mo jaaka o bona gompieno re na le bokgosihano dikgosi di teng gone maparlamente a teng gone ba direla puso ba teng gone mme rona hela ba re lengano re santse re utlwa taolo ya ga rraetso Dr. His Grace Boitsepelo Jacoba Othabane ke ene re santse re le ka tlase ga tshireletso ya lentswe la gagwe ke ene re santse re latetse melao ya gagwe batho botlhe ba re leng gano re santse re bona boleng ja gagwe re santse re bona botlhokwa ja gagwe re santse re bona nonofo ya gagwe mo ditirong tsotlhe magareng ga tse dingwe kereke ya Cornelius Apostolic ba re ba tla tswelela ka go rapelela setšhaba mo sepeng hela se se tshwenyang jaaka dikotsi tse di tsweletseng ka go gapa matshelo a batho. Love Mo Mario, Botswana Television, Palape. Re tsweleletsa paseka kereke ya Grace Nation kwa motseng wa Mahalapse ya betse bagodi ba motse dijo ka malatsi a paseka se se lebiwa jalo le maiteko a magolo ka puso e rotloetsa mo bobelotlhomogi bogolo jang mo go bao ba ba tlhokang mo parlamente ya motswa le saso kwa soso ibile ele mothutsa tona wa thuto re obrile saso are bagolo ba tshwanetse ba fiwa lerato le tlhokomelo e tseneletseng ka se se ka tlisa ditshegofatso mo go bao ba ba abang ke ipidile gaule bale wa bega mo parlamente wa shoshong re obrile saso a re ba itemogetse fa bontsi ja batsadi bona le lethoko la dilo dingwe mo malapeng ebile bangwe ba sena one madi a go ithekela go thelele ke ka mo a itetseng le go fi kereke ya Grace Nation go bo itsisitse monyenyo mo bagoding mo Mahalape. I stand before you with great honor and joy. As this church, your church, make a difference in the lives of our elderly. Such activities where the elderly are appreciated are very close to my heart. I have a soft spot for the young and the elderly. My mother is an elderly woman. She is 89. It is my prayer that all of us join hands and care for the elders. Many of them are neglected. Many of them are alone. Moruti wa kereke ya Grace Nation a re ba go ithegile go supa lerato mo bagoding ka lehoko la modimo le ruta gore bagodi ba tshwanetse ba fiwa lorato. Easter, it is the demonstration of God's love towards humanity. So we were inspired by John chapter number 3 and in verse number 16 where he talks about how God loved the world, that he gave out his only begotten son, that whosoever believeth on him must be saved. So we believe that today is all about love because God loved us. Bagodi ba lebogetse dimpho tse di akaretsang dijo mme ba supa fa ditatisa pharologanyo e ntsi mo matshelong a bone. Dimpho tse ka ke tsa modimo ke dimpho tsa modimo tse di tswang mo leratong la modimo ke lebogile mo go tsitsibanyang pele ke itumetse tota ka ibile ke tsana kereke yeneha kereke e kupilwe go tswalla ka go supa lorato le mowa wa go abela ba ba dikobo dikutshwane jaaka tse dingwe di ntse di dira lefatshe ka bophara ke ipidile ga o le bale Botswana Television Mahalape. Wetswa le gono tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television kgwedi jalo ya Moranang e sampane e rogwa kganyengwe ke mapodisi ya seroe ba tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone re mongwe go go belaetsegang a ne a bolaya mokapelo wa gagwe a bo a ikgapela botshelo kwa kgotleng ya Malela
seo se tlhalositswe ke Assistant Superintendent Eric Dambe wa sepodisi sa Serowe mo puisanong jalo le lekala la Botswana Television la Dikgang Lovemo Mario wa bega. E ne ya re ka mosupologo ka nako ya 10 bosigo banni ba kgota ya Malela mo Serowe ba makadiwa ke tiragalo e mo go yone batho ba le babedi e bong re wa dingwaga tse di 31 le mosetsanyana wa dingwaga tse di 19 ba fitetsweng ba thokagetse mo ntong. Mapodisi ba supa ha ba belaela bobedi jo bone bona mmogo mme go lebega ha ba thokile kutlwisisano ka jalo ba belaela ha reyo ana bolaya mosetsanyana mme morago a ikgapela botshelo ka a hithetswe a kgega mo marulelong a nto eo. Go lebega reyo o dingwaga tse 31 wa kgota ya Malela ona nna go kgota yona ya Malela mme mo tsamo ya nako o na letsa ragwe o le gore le nona o nna go khoteng e sele ya sebabi ka ene na ine go na nna teng le motho yo hirisitseng a letsa ragwe a supa gore ba thokile kutisisano le mokapelo wa gagwe mme a re gone go ragwe a emelela ragwe la teng gone kwa go tsana teng mo tseleng ke ha letsa ba sepodisi le bone ba tabogela teng ha ba ithaba kopana ha lapeng lone leo ke ha ba ya go ntunya ga reo ka no dingwaga tse 31 go tsana gone kwa ha ba bula ba fithela ana le mokapelo wa gagwe ba le montu mme go lebega a kapetse mokapelo wa gagwe botshelo. Entse e le gone mo kgaolong ya legare mapodisi a phalaphele bone ba tshegeditse re mongwe yo dingwaga tse di 36 yo ene a belaelwang ha a bolaile re mongwe morago ga go thoka kutlwisisano ka ntlha ya sekoloto sa nama ya tonki kwa kgoteng ya Thoma Dithotse. mme ga re tlhotlhomisa mma re fitlhele le gore e ne re mo busong jone jo phakela ka bo 3 re yo lo mongwe ba ne ba lwela sekoloto go ne go bolela ga yo tlhabilweng eno yo se mo botshelong yo a na kolutiwa madi a mmelaelwang a neng a rekiseditse mmelaelwa nama ya tonki ka nnete ne ra tlhotlhomisa jalo ra be ra go tsholela re tshwere mmelaelo mo letsatsing lone leo. Mapodisi ba supile ha bontsi jwa batho ba ne ba itshwere sente ka malatsi a Paseka nteng hela le tiragalo ya kotsi ya base e neng e rwele setšhaba mo Phalape. Lovemo Mario, Botswana Television, Phalape. Re palamelela ra komtšing dipalopalo tsa batho di ne di tshologetse maitiso a All White Polo Affair a neng a tshwaretswe kwa Luna Garden kwa Maung ka malatsi a boitapoloso. Kwa ntle ga mabelo a dipitsi badiragatsi ka go farologana go tswe mo lefatsheng leno le la Aforika Borwa ba akaretsa Mafikizolo, Chokoma, Bongo, Muffin gareng ga ba bangwe ba ne ba dira ka bokgabane jo bo heteletseng sengwe se se ileng sa itumedisa bontsi jwa bao ba ba neng ba tsene maitiso ao. Gone ko Martha Kaisara o na ja kutu. Maitiso a Maung All White Polo Affair a kgatile thata batho ba baneng ba thologetse ka ba kgonne go akola bodiragatsi jo bo neng bo tsokwantswe jwa mono le lefatshe la Aforika Borwa. Botswana came out on large numbers, not only to the people of Maung, but surrounding areas as well. Whether it's Kazungula, whether it's Kasane, whether it's Serowe, Mahalape, Palape, wherever you name it. I'm just happy collectively Botswana to come and celebrate what a young Botswana's dream could possibly turn into. So thank you so much to each and every one of Botswana, our neighboring countries and visitors that have come. Just witnessed the legendary Bongo Muffin perform, just witnessed Mafikizolo, iconic after over 25 plus years in the industry, and it's such moments like this when and this is why it's very important for us to be here. Batswana ebong bonte ja Batswana le Chukuma ba diragatsa bonte ba kgatile leitho la babogedi. The festival I enjoyed Chukuma, BJB, the good thing about Batswana, but performing, and we had fun. The festival was fun.
maitiso a All White Polo Affair Party a itumedisitse boididi jo bo neng bo ile go jetsa matho monate ba kolalo bebe la mmino. Martha Kaisara, BTV News, Maung. Kona kwa mchinko kwa Maung ba kwebi Botswana kwa mchingo bare maitiso a mmino a malatsi a boitapoloso a ba thusa hela thata go dira madi go tshetsa ba malapa a bone ba supile se kwa maitisong a Maung Easter Experience a neng a rulagantso ke monana wa motse o wa Maung re o leboge Motlamma e le maiteko a go leka go tsholetsa banana jaaka ene e le banana jalo ba kgaolo. Anthony Tlhobogang wa bega. Wetso ka tsela ntseng yalo itse hela gore pego eo ya kwa mchinko Maung ya ka bantse ba le mo malatsing a Paseka eo pego ga ena modumo me re tla bo re tsweletse re leka go akwehela jalo kwa go ba sport go tla nna jalo le molotsana o tla bo thobisa tsa metshameko. Ka go rialo khaitsedi ke go segonkwe o malalalaotswe o gonefa gore a tla go fe dikgang tsa metshameko khaitsedi Madumela Benson o teng wa tsoga raiso ba re ga kwa tjiwa ora madu re tla be ra senya hela ga tjiwa ga tjiwe rra go botlhokwa hela gore ke gore ke re madumerra o ikobile kana ka Setswana khaitsedi yaka khumagadi kana wa mme o se ntse re ga dumedisa kana a tlisa dijo le ngole le go bega go se ka go duane rra thank you go botlhokwa ke dumela gore malatsi a Paseka rra le wena o bile wa tsamaya fo ke re keng ha le wa nna o ntse re modimtlhe ra leboga go ntse hela le khaitsedi ya ka ene le malatsi a eleng gore ana harahero ke rule le ntsho le nna la rapesa me la ha go ka diragala sepe diphefo tsa tsubutletsa Batswana ba kwena ba kereke ba Obama ba itsela gore modimo ntse ke modimo ra itse ke na itsentsotle ba tla go motse re he khomotso rra tla go leboge Benson me ke re madumela we sotlhe jack sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla bonga go nela dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight me ka go re letle ka go rialo a re tsene mo go tsone fela re simolole ka digogang kwa pele. Magnawa le Chelsea Chakanyuka ba fetetse kwa tikologong e latelang ya kgaisano ya ITF Under 18 J30 Gaborone e tsweletseng kwa National Tennis Center mono Gaborone. Nawa o na gapela ntle Reynard van der Laan wa Africa Borwa ka 7-6, 6-3 fa Chakanyuka ene a ntshetsa ntle Lonwabo Majeke e ntse le wa Africa Borwa ka 7-5, 6-2 a rutlego go ntsi ka Khomotso Sefako. Nawa yo maimong a boraro mo kgaisano eo o simolotse bokoa jaaka bane ba fapanela ka tapele le Van der Laan go fitha a sala morago ka 4-5 fela le ka bona le la kwa mapoka a toga ithulaganya botoka bo a go morago go ka fenya metshameko mebedi ka tatelano mme a fenya sete eo ka 7-6 morago ga tiebreaker mo seteng ya bobedi Nawa yo fentseng kgaisano a J30 kwa Namibia mo letlhakore la di-singles ngogola a talumile molomo wa tase a fenya di-serve tsa ga Van der Laan gangwe le gape go tsaya ketapele ya 4-1 le ka bona leo la dingwaga tse lesomela bofara bobedi la seka la thola le ba ko morago a fetsa motshameko ka phenyo ya 6-3 go fetela ko tirogong ya latelang kwa ata kapana le tlhomane ke kana wa Afrika Borwa yo ene a ntsheditseng nte Bradley Nyamonokora wa Zimbabwe ka 6-2, 6-love. I feel I played all right. It wasn't the best I've played since coming from the All Africa Games in Ghana. I played much better there, but I think it was just a matter of adjusting since this was my first match back. But I feel first set it was a bit tough. I was playing a bit weird. I wasn't able to make a lot of shots on the court. But then after I managed to pull through though with that set. Morago go thoka go simolola sente mo seteng ya ntlha ya efentseng bokete ka 7-5 Chelsea Chakanyuka bona ta jele magala mo go bobedi e gapa mothofo ka 6-2 go ka go kampana le Eden Dokien wa Afrika Borwa yo ene a ntsheditseng nte Teresa Mtutu wa Zimbabwe ka 6-2, 6-2. The match overall, I think I played decent. I wasn't really impressed by my play. I know I could have done better. First set, I was a bit nervous, which made me end up playing
in a way that I don't usually play and made myself tight, and then I wasn't really free, which made me play not the best. But eventually second set, my nerves went down and I knew what to do, and I played better and won the match eventually. Motshameki o mongwe wa mono gae Mbali Nontle Kwame o reteletswe ke go fetela kwa pele ya sena go lathegelwa kgatlhanong le Guitar Victor wa Aforika Borwa ka 6-2, 6-1. I played well, but I had a lot of nerves, but I think I played well. She was also playing very well. Mo metshameko e mengwe ditsogofatso ba paletswe o lathegetswe kgatlhanong le Ron Van Wyk wa Aforika Borwa ka 6-love, 6-1 fa kgosi tumeletso ene a gapetswe nte ke Johannes Adam e ntse lo Aforika Borwa. Selena Joseph le ene a tswa Aforika Borwa o ntsheditse nte Kagelelo Malumo wa monogae ka 6-love, 6-love. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone. Fa re tlhatlhoga le kgantsa motshameko re tsaya mo go tsa chess women FIDE master na le dimarape le international master Providence wa tlhotse ke bone ba fenyi ba tikologo ya bobedi ya kgaisano ya Metropolitan Chess Championships e neng e tshwaretswe kwa Phalape ka malatsi a Pasika. Marape o dule ka tseditsedidi kwa letlhakore la bomme a kokwantse dintlha di le 5 go tswa mo metshamekong e le 7 fa wa tlhotse a kgobokantse di le 6 go tswa mo ditikologong di le 7 tsa kgaisano eo. Ka tle go gakole o go tsholetse pego. International master wa tlhotse o simolotse kgaisano eo bontle a fenya metshameko ya gagwe e meraro le go tshameka maleka le mangwe go wetsa letsatsi la ntlha la kgaisano a kokwantse dintlha tse 6 le sephatlo. Mo letsatsing la bofelo wa tlhotse a tswelela a supa maitemogelo a kwa godimo a fenya metshameko e mebedi le go kwadisa maleka a mabedi go fetsa kgaisano a le kwa setlhoeng ka dintlha tse 6 go tswa mo metshamekong e 7 ya kgaisano eo a longwa serotwa ke Letshabile monna a tsheko ka dintlha tse 4 le sephatlo. Well, I think the tournament is more exciting than the last one that I played, so because there's like 5 newcomers in the tournament and 5 other guys who are like maybe more experienced, so it's gonna be really a fair battle between experience and intuition, you know, so looking forward to it. I think I like the tournament. I mean, like if you were to talk about this tournament, it's actually even more exciting. Mo letlhakoreng la bomme women FIDE master Marape le ene o simolotse kgaisano bontle a fenya metshameko ya gagwe mebedi ya ntlha le maleka a mabedi mo letsatsing la ntlha mme mo letsatsing la bofelo a kwadisa phenyo e lengwe le maleka a mabedi go wetsa kgaisano ka dintlha di le 5 go fetoga mampudi. Maemo a bobedi a gapelwe ke women candidate master Natalia Banda ka dintlha tse 5 fa o timile Maya a feditse mo maemong a boraro. I won the tournament by playing for a win in many of my games. A lot of the time in qualifiers people opt for draws, but we had to consider that drawing would make me lose rating points. We played 3 games on 2 days, which is very draining as we had to sit for many hours concentrating. I have been intensifying my training for the finals. Despite the competition being tough, I managed to win because I was well prepared. Tikologo eo ya bobedi ya Metropolitan Chess Championships e ne go kwantsa batshameki ba bomme le borre ba le 20 ba ipatlela phatla mo setlhopheng sa setšhaba se se tla yang go emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa 45 tsa Chess Olympiad tsa di tla tshwarelwang kwa toropong ya Budapest kwa Hungary kgwedi ya Lwetse le 10 go fitlha ile 23. Katlego Kgakole, BTV Sport. Nderitu Kitonga wa lefatshe la Kenya o zere bomampudi jwa kgaisano ya East Central and Southern Africa 2024 Scrabble Championship kgotsa ICASA e neng rulagantswe ke lekgotla la Botswana Scrabble Association mono ga borone ka mafelo a beke. Tlamelo Montsusi o na le go. Nderitu Kitonga o fentsa kgaisano eo morago go kokoanya dintlha di le 1975 tsa di kokoantse morago go fenya metshameko le 19 le go kwadisa tatlhego le di roba bobedi fela. Oyende Island le Kimani David e ntse le ba lefatshe la Kenya ba tsere mema bobedi la boraro ka tatelano eo fa Chris Steven wa lefatshe la Afrika Borwa ene a feditse mo go a bone. Motshameki wa mono o mogolo Judd o wetse mo go a bo 12 mo kgaisanong eo e neng engwe ke le batshameki ba le 40. My coach, as you heard me say, he tries to coach people even if you are far away. He gives you assignments and you got to do them. And I would say the results that we've gotten is as a result of the very hard work that he has put in the coaching. I would have done a bit better in the last game, but I made a few mistakes.
and it cost me the tournament. I think I played fairly well, but I'm content with it. I'll just have to move with it, and better luck next time. The level of competition is very high, actually. Ekasa has always been won by a Kenyan all along, but this time we had a South African who played significantly well. We were worried about him, but one way or another we managed to contain him. Mo batshameking ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 18 o lerile Mathayo o gapile bomampedi jwa kgaisano eo morago ga go fenya metshameko ya gagwe yotlhe e le 12 fa bonno moja boswa ene a wetse mo maemong a bobedi. Maemo a boraro one a gapilwe ke la meralo setlha. I didn't have much competition. Only a few gave me a bit of competition, but this tournament I feel like there was no one who could reach my level. Moeteledipele wa Botswana Scrabble Association a re itumeletse katlego e ba e fitlheletseng mo go tshegetseng kgaisano eo e nngwe ke le mafatshe a matlhano. The tournament went very well. We are happy that we were able to host the 4 countries that came here to make us the 5th country. I'm happy that Botswana at long last was able to compete in the ICASA that we have always eluded us. Fa go se bukiwa maduo otlhe a kgaisano eo, Kenya e gapile maemo a ntlha, ba longwa serota ke Zambia. Uganda e wetse mo go a boraro, fa Afrika Borwa le Botswana ba wetse mo go a bone la botlhano ka tatelano eo. Tlamelo Montshosi, BTV Sport, Gaborone. Meka gore alo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight di bua ka tsela e ntseng jalo wetso a re bua re kopana kgante jana kana kwa bofera bongwe jaaka tla go dinela ka puo ya Seesemane. Meka gore letlhe a re tswele re ntse re tshwere mono mogolo wa hashtag a re tšhentše dikakanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro. Meka re tlhewetso go bao ba botlhe ba balatlhegetsweng mo kotsing ya bese ka kwa Afrika Borwa tlhe a re go motsegeng re itse gore go tsotlhe go itse modimo. Meka re le rena re la hatshelotlhe ka kakaretso re la hatsela Botswana a re go motsegeng ka e le tiragalo e le gore e re amile fela ba rotlhe. Meka gore letlhe ka seno sebaka tle ke busetse go Benson Phuthego a boe a gonela dintlhakgolo tsa la gompieno. Benson le ba bangwe hela ba dikotsi tse di ka kwano e senyela kwa Afrika Borwa modimo a nne le bone right. Thank you khaitse diake ka ba maruri we tsware pele re kgaogana ke boe gape ke go gola ditlhogo tsa pirimaneng ya la bobedi. Maloko a kereke ya ZCC ya St. Enginas le bakwena ka kakaretso ba kgothaditswe go ikokotela ka tumelo le go baya tsotlhe mo go Ramasedi. Baemedi ba lefatshe la Botswana kwa mafatsheng a sele ba phaketse ba etetse Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa ofising ya gagwe. Mo go tsa metshameko Magna wa le Chelsea Chakanyuka ba iponetse phatla mo legatong le le latelana kgaitsano ya ITF Under 18 J30 e tsweletseng mono tropo kgolo Gaborone. Wetse ne lekalo ga go di fela dikgang ga ngwana gapena go ke yone ya bong ele mabifi ke dumela ke re tabora go etse jalo go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa re skara lebala a re tšhentšheng me pheletsong le ha diphefo di ka tsubutletsa bana ba motho ba tshwarana ka moja wa kobo fifi a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke leader wa dikgomo mme fa re simolola ka go lebela pula e re gatise mo mosong ono. Gantsi Metrical Station le 15, Nokaneng Primary School botlhano, Shaka Metrical Station le Metsimantla Kgotla bobedi, Reikops Junior Secondary School, Tshwane Metrical Station le Tswana House Primary School gone re gatise bongwe. Fa re lebela sense sa loapi Maitseboeng a ne se re sepetsa marumo a felong ka bontsi a lefatshe leno. Mo tsela ka mosegone se re be go thibile ka kgonagala pula e phatlaletse le mafelo a dikgaolo tsa borwa jwa gantsi le kgalagadi fa dikgaolo tsa Chobe Nghabe borwa botlhaba kgatleng kwene ga mmogo le bokone jwa gantsi gane so tse pula ya diphefo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Dikgaolo ya legare le bokone botlhaba gone re setse gore be go thibile ka bontlha bongwe mo maphakele gone se se go ikutlwatse go le mo go teko dikgaolong tsa Nghabe Chobe le bokone jwa legare ka 20 go ya ko 21 go mo dikgaolong tse dingwe gone se se re be go le bothito ka 16 go ya ko go 10 bofera bongwe.
mo tshokologong gona se se go ikutlwa tsego le mololo mo dikgalong tsa borwa jwa gantsi le kgalagaji ka 23 go ya go 26. Dikgalo tsa tšhobe le bokone jwa legare gona se se robego le mogote ka 33 go ya go 34. Mo dikgalong tse dingwe gona se se robego le bothitho ka 27 go ya go 32. Fa re lebala ditoropo dingwe mo borwa ba Aforika gona se se robego a pogile ko Port Elizabeth ka 25. Pula ya diphefo dikgadima ko Maseru ka 23. Ko Manzini gona se se pula ka 25. Antlane gona se se pula ya diphefo dikgadima ka 24. Fa ko Beira gona se se pula ka 24. Lusaka le Harare gona se se robego thibile ka bontlhabong ka 30 go Lusaka 28 ko Harare. Dilo sa se se pula ya diphefo dikgadima ka 24. Fa ko Blantyre gona se se robego thibile ka bontlhabong ka 26. Ke sene seo seemo sa lapi ne ke le tshwaretse go le kalo boroko. Coming up next on Conversation with Africa. How do you believe, we should move forward? Because nonetheless, BRICS is here. Some African countries are already part of it. They're still inviting other African countries to be a part of it. For the first time, Africa has come together and said, let's increase trade.